Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart of out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have I not commanded thee? Be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you once again to be in the house of the Lord for this blessing and privilege to read once again on this pulpit. May you help us understand that this is your word, O Lord, and that we should abide by it, by your law. Um, Please bless the Sunday service and Pastor Pruvi's message. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise the Lord. And we have a good number this afternoon. Amen. Maday dayaw iti apo kabsat. Naragsak titong galmesa kada tayo. Amen. Amen. Praise God for that Bible reading. Amoy kapsat kat kitaan tayo iti lobong iti balaigi da kat tibunga na kapsat kat mabalin di kita effort da bannog da ngem dati Kristiyano nalawak ti kuna iti Biblia no kahit tayo iti nabalegi nga panagbiag pasapul kabsat nga sukimaten tayo iti sasaw iti Apo. Amen. Amen and amen. So praise God, today is the second Sunday of June kakabsat. June 14, 2026. Praise God, ti patuloy nga biyang ipapay na kalatayo. So let's all listen kakabsat as we sing our welcome song. So praise God, kadigiti kabsat nga da iti Zoom. Madaydayaw ti Apo, iti panangkadwayo kada kami. Nagdaydayaw ti Apo, iti gimong mi, dito'y isla iti Hawaii. Let's sing our welcome song, Awit ng Pagbati. Sing, naragsaka kita, madim maray ka, hintay panagdaya, ken ni Jesu Kristo, di dawat ko dapo, para natin ka, ken marik nam kumati ayati ama, hanggang pangatwain ka kumablaw, ipog kamudamen, makipagkararag, ti sagot ti Apo, ketal at kararwa, ipeg sa tayong arud, agyaman ka mapo. Once more, naragsaka kita, nga di maray ka, ken ni Jesu Kristo, di dawat ko dapo, para natin ka, ken marik nam kumati ayat ti ama, hanggang pangatwain ka kumablaw, ipog kamudamen, makipagkararag, isagot ti Apo, ketan at kararwa, ipig sa tayong arod, agyaman ka mapo, ipig sa tayong arod, agyaman ka mapo, agyaman ka mapo. Amen. Please be seated, Kabsat, as we watch the choir presentation from HBBC Bacara. Circle in the arms of heaven's throne, with grateful hearts.
Amen. Praise the Lord, kakabsat. Amok nga excited tayo dumngag ti senior pastor tayo itangal daw. Makaredy ti Bibles and notebooks and ballpen tayo. Kan kepelang ti basit nga update kakabsat kadigiti happenings ito'y main, praise God. Nag gloria and the anniversary di last Sunday. Ini-update kay gayam design kasi Monday day di. So fast forward kakabsat, DJ lat mission trip min. So Thursday early morning nagbiyahe kami kakabsat from Bacara and Pasukin. Pinaunak ti DJ van, talong nga van hangko ni sa picture, talong nga high ace kakabsat napno. At nakapinpintas iti taltag na di DJ rough road nga nagnaan mi. Going back, pinaunak di grupo ni Brother Florante Mesa Van, di grupo ni Mang Reggie Mesa Van. Kat ko nakakikita tayo itong di Claveria. Napalabas 30 minutes siguro sakbay nga limuwas kami. For some reason, di sumangpot kami di Claveria. Awan, da pa ijay. Nagtugaw na kagplastaran, isumot ka sa sangpot na kakabsat. Napanda pala nagpaspasyar, napanda pala nagpicture. At nimbag ta nagsasaruno kamot lang nga napanta, naiimas di in-serve. Da nga pamigat pangal daw di jay. At nagpintas ti fellowship, nagpintas di pinang-apresyar ni Brother Florante kakabsat, di first class nga accommodation kung na direkam nag-stay ijay, but permi nga nablessan ni Brother Florante, Manong Reggie and the family. We went to Claveria, we saw Pastor Dennis, we had wonderful fellowship, we had wonderful prayer. At nakita ti prospect update, nagpintas di sanctuary ti Claveria kakabsat. At patpatuloy tingi kararag kasi hindi ko last week nailipas ko may tatan DJ Solar DJ Claveria, but gapu ka DJ project tayo kararag tayo nga campsite at na i-post DJ nga project tapno palubos ti apo kat dito campsite ti umuno ng ma-acquire may plastar. So nga patuloy ti kararag DJ solar da jay kundi ti aircon da kasi Pastor Pruvi, our senior pastor, would like to do an enhancement seminar for pastors, preachers, and workers. EJ Cagayan. At EJ Lokwak Claveria, iti pakahosta na kakabsat ka dapat, I understood, DJ point ni Pastor Ridi nga, dore kasanot ka pintas ti mensahe, no DJ tao nga nagdingag kat alusiisen, awan to ti dumkat. Iso nga nasisita, hanga luxury, iti aircon kakabsat, iti Pilipinas, awan tinagawid nga hanga nagsarak iti aircon kakabsat gaput kabaraken kapagkat na. In fact, the farther away you are from Ilocos and the closer you are to Cagayan and Isabela, the hotter and stickier it is sa balit para na. But praise God, after Claveria, di meretso kami ije Apari, di Bakiling, di Barangay da Sister Badet. So di kiti pictures itang agdama. Simple, di programa kakabsat, nakasarita mi ni Principal, in-approve ni Principal. Nag-introduction ni Brother Pipo, nagpayayang basit, ni Principal, and then ni Pastor Dennis, nang to diti mensahe, nagkararag, nagpintas DJ response ni Principal towards the end, kasi DJ 4F sa, DJ lesson, DJ point ni Pastor Dennis kat 4Ds or something, DJ response ni Principal. At nagpayayam da, and then towards the end, tinawagan mi di Obing by grade, by level, kindergarten all the way up to 6. Nawardan da iti gift at da di unag na di iti ismek nga tracks tayo kakabsat kat ni promote kat idi umabot ang kinder, grade 1, grade 2, mapanti grade 3. Since Jollibee ti in order mi kakabsat kat inoffer da DJ mascot. Kat una ako na basta hanggang salsala. At ije kwarto kakabsat, lino ka ta dala jeri daw, nakita dan Jollibee, perbi iriyak, di kita ubing. At dan nagulit ga Jollibee namin, duwa, next thing you know, 1 second, napukaw amin nga ubing kakabsat. Stampede, as in, nakatap-tapok, first time ko makakita kas Jolly. I mean, I remember the excitement I felt when I saw Jollibee when I was a kid, but not the same reaction kakabsat. Permit tarayhan lang ubing, adults, parents, members tara nagtataray amin sa man si mamat ken Jollibee kat oray na butbutan kakabsat nga makakuti na ti ebanghelyo ti Apo. Praise the Lord kakabsat nga nakita na di jay. Kanti ayat ragsak ti adipon ti Apo nga talaga nabunag ka nagadayo kumpara dito Bacara kakabsat ngem numampay kas tagat naragsak ken na ayat nga napandimandanon ijela samtap no maidanon ti ebanghelyo ti Apo. So
Kararagti ka kabsat, Jelasam. Very warm welcome ka kabsat. Literal, as in oven, DJ Mission House stage. Nakabababa DJ roof na. Dumanon kami, Jay, before, I think 11:30, 11:40, di dumanon kami. Sumrek ka kakabsat ka talaga nga. Mariknam, Jay, para na. Kung kuna apo awan hangag, plastar taangin hangag, gunay taangin. Kung kuna kitinrelate kong pastor nga, hante kayo nga paanginan di jay. So kung numabalbalin pastor kit iplastaran tayo sa aircon da jay. So in-announce ni Pastor Pruvi kakabsat, kararag tayo nga mapi-airconan tayo, DJ Mission Work Ijelasam. Amuyo digiti estudyante tayo BASB tatta. At the mesa nga naka-enroll from Apari ni Ashley, at the mesa nga naka-enroll from Lasam ni Maureen. Ito isong ikarkararag tayo kakabsat, kasi lang DJ Mission Work stage, ay nga si adan isend dang estudyante dang umi ag training dito yung DJ key people dapay. Ni Ashley ti assistant ni Ma'am Viliana at ti tatan in train na ni ading na Ashley ya. Ni Maureen isot dating assistant da EJ Lasam at tuy nga agbasbasa kakabsat ko praise the Lord at the Tres Marias nga mang papaipos ko ni Ma'am Riza EJ Lasam. Turay ka jay ka humble di EJ Mission Works kabara praise the Lord kakabsat. Talaga mariknam ti ayat digiti trabahador ti workers ti apo EJ kakabsat iso nga kadjing adang resulta na. So please help us pray, not just pray but participate. Kadigiti pa nakatulong digiti mission works tayo. Hopefully, the soonest possible time kat may plus start tayo, may airconan tayo iso DJ Lasam. Tapno, napinpintas mo't lang iti pag-imungan da kakabsat. And then from Lasam, alas 12, idin kakabsat kat agbibisin kami kat the next stop kat may sa oras. Kat kuna, awan, hanti makapangal daw ito. Ay, hanti makaadayo nga mga haldaw, so mga haldaw tayo ito Lasam kat. Napangkam ng haldaw kakabsat, tinagtinagan na nga ng haldawan, di nag-celebrate the anniversary de last year. Kat gapot at estimation mi nga nagbiyahe, 30, kat kitak di number da, siguro sa nga pulo do deto, narigat no mabitin. So nang orderak pang 50 kakabsat. Pansit nga pang 50 nga tao. Iti da, guro-ure kami dyan, nakabarbara kakabsat, nagrigat mga antibara na. Kat imay di, mesa nga agugubrakat ko na, sir, gapo ka, ginatang yu, VIP kayon, may kayon sumurki, VIP room, mi ko na, kakabsat, apo. Pero nagragsak ko naglawaan na kwarto, mes-mesa mo ti aircon nakakabsat, nakabaybayag nga lumamis. Nung mampigas ta, anusan bit, naguray nga lumamis, kin naguray, imakan. I-serve the DJ, makanon kakabsat, hamod nga pang 50, pang sangagasut mo't nga taon kakabsat. Agat atras mo ti nagpipinasa kami mo train at tangkam amin manager unog di extra mi kabil mi jerwar di mo tagarwar umidabot ikabil mi unog di extra nga pansiton ka kabsat agat hapo madideto yung maperdi dito nagado apansit but praise God ka kabsat na empake pinagkatlume at makalawas nga pansit da Sir Alfieri Jelasam indagas mi J Sanchez dete may nga lawas nga supply ti pansit indagas mi mo't EJ Claveria dito mesas makalawas nga supply dito pansit batil patong kakabsat kat nakaragrag sa J Fellowship mi on the way back nagpailoko si Sudi dimbagas kami EJ Sanchez Mira kat permit ragsak da kakabsat idi bumaba kami kat ti sumabot kanya mi hanga tao nagadunga kalog kakabsat. Ang may nagibagbaga nga kanya mi inasumi nga kanya mi kakabsat isumot si mabot kanya mi J Mission House. Iti rumor ni Brother Michael kat bunong iti badang iti isarang na kanya mi kakabsat ang mga katak kanya mi nga manglukat ka digiti kalog kat yung na ni Mang Reggie kat apo uni nga ragsak na kakabsat kat. But a wonderful fellowship, wonderful time. Nagkarga kami iti kalog bukbuksit mi J Sanchez na pamiin yan load nga isbu EJ Claveria. Iso nga didimanon kang patapatan nga kabsat na lalagan kami iso na papataray ti pinagawid min nga kabsat. Kat nakasangput kami nga si PPI di Biyernes. Kat praise the Lord ka kabsat nakaragsak da Pastor Pruvi allowed us to have lunch at his the bishop's residence last Sunday afternoon before the afternoon service. Kat wonderful time, wonderful fellowship kat nakaragsak ka kabsat nga nagiburay ti pagyaman da testimonyo da Brother Florante. Manong Reggie kung dagiti kakabsat. Kat very exciting kakabsat. Dagiti nga activities ti trabaho ti apo. Kat amok nga dagiti nga excitement kakabsat. Kat feelings digito eh. Kat karirik na tayo nga tao, ti feelings tayo, agpangato agpababa. Kat kadigiti nga pasamak kakabsat, talaga agpangato. But amok mo nga talaga agpababa. Ito digiti nga ririk na tayo.
The reason why I'm sharing this kakabsat nga, hanti ko ma pinagato kan baba, iti feelings tayo, iti manggay, iti decision tayo, no di kadi. DJ is steady nga panangkita kan panagtalig tayo iti Apo. Stick talaga, karkarharap ko, di kat Apo, mesa nga makitkitak, di pinagbiyahe mi, apag rawar mi pela, di ba, karakakabsat. Pero yaman ko ti Apo, ko nak Apo, ang malagip ko launay, no kasunod karigat agbiyahe, idubi kakabsat. Amo yun nati aglugan ka te, bas nga mapan ni Isabela. Kapo, ubing kami kang Pastor Pruvi kat hana kami maipletsa ni Ma'am Cora. Pangipatugawan da kanyami kat jating nga di abay driver. At amo yun ayan ti makina di baslo kwa. I-jating nga di abay ti driver kakabsat. So di pagtugawan, malutluto kimot mo kakabsat. Imagine from Ilocos all the way to Isabela. Kitno dagbakante nga tugaw, mabalin mo mapanagtugaw. Kat titawa di bas kakabsat. Tay plywood, nga iba nga tong. Kito adamat dalanan na nga ba to DJ Bas agara tupak jay plywood kakabsat kito kasandag ka jay kat talaga nga maipit ka. Kung ko nakapagruwar mi pala ti bahara kat Apo, thank you so much Apo, deti lugar nakapinpintas nga driven nga mapaniji kagayan tatakit. Hang kumalipatan, hang kupulos nga malipatan iti naggapuan it humble is mi kakabsat kun talaga DJT pagguyguyo da kakabsat nga jay excitement nga makita kan makadwa digiti kakabsat kun liday nga pumanaw no digiti DJT pag guy-guyudak kun pagangkorak kakabsat pagyaman tinagado nga pribiliyo into ti Apo nga makapag-travel makita da Pastor Dennis makita digiti kakabsat ket mga digiti nagpipintas nga aramiden ti Apo iti trabaho ijay kadigiti tattao ken digiti prospects kakabsat. So kakabsat ante man amin nakaawid diti Pilipinas ngumamok si kakararag kayo kasla adda kay latatoy. Ket da kami itatati adadtoy baka next month ang next year rin kakabsat, next month, na kayo tumot sumaruno agawin. Ipalpalubos iti Apo. So, again kakabsat, DJ excitement tayo, ang kumaagdependar ka, digiti paspasamak, hindi kayo agdependar kuma, DJ pinagyaman tayo iti Apo. Tika adu, nga pribilihyo, ngayon patalag na kanya tayo. Mesa, tika adda tayo itahaway kakabsat. So again, thank you so much, Pastor Pruvi. This is my last Monday here in Bacara. By next week, adda tayo tahawayin kakabsat, Preacher M, Sister Shelly, Tito Sam, they're traveling to the airport. Let's pray for their safe travel. After that, Preacher Erwin and family are going to Japan. Pasensyan, Sister Margie, ngam hanak makarepla-reply kang ngam ibagaklatad tuhin before kumalipatan. Namindo nga dandani kami niya awan usaka, Sister. Honestly, you gotta pay attention to what line you guys are gonna get into because there's so many of you guys. Nakadungaan talami. But nonetheless, ti apot may dayaw, permit yaman, may ti pribiliyo nga nakapasyat kakabsat. Si karkararag kayo, Preacher Erwin, si Marge, please, mindful na kanyayo, ag-text, ag-tawag kayo lang ka ni share yung location nyo. Tunumayaw, awang kayo i Japan. Tikin na tawa na ito lahat naman. Anyway, pasang nga rin dito, Mike and Pastor Pruvi kakabsat. Thank you very much. Amen. Praise God. Ang kay mayaw awam, basta kadwayo ni Brother Erwin. Yakang-yaka na eh. Okay. Well, naimbaga mo lang yung amin kakabsat. Thank you, Brother Darrell. Permi nga nakabagbagas. Deti mensahe nga inburay na kada tayo kakabsat. Digidjay kakas, nga mensahe short, simple, sensible, straightforward. Digidjay, digitay dumket ngahan nga nalaka nga mapukaw yan ti panunot kakabsat. Talaga nga agawang-awang. Indeed, praise God for that message. Napintas pa din share ni Preacher Glenn Di Calman. I-share that during one time dito di ba? DJ about what is life. A time, yeah. Oo, so praise God kakabsat. Kat talagang no kasano, what a joy to see, privilege nga makita nga habang dumakkel J ministry tayo kakabsat kat mangi-raise mo't iti Apo dagiti umad-ado, manay-nayunan, kunakit dagiti pillars. Kasi agpayso, ti building, no kayat mga ikadakkel, ti umuna nga obraam kat postelata, bridge. If you want to extend, postelata pangrugyanan na. So nga, nagsayaat nga, DJ growth iti ministry tayo kat healthy. Kasi haan nga dimakkel lang isuna. No di kat imadu, na nayunan, dagiti pillars iti church tayo. At sapay ko mataawan caterpillar. Hindi kat puro pillars lang. Amen, kakabsat.
Brother Sam, kumusta ka, Brad? Nakasarita mo lang, digiti kang garo? Amen? Oo. The JNM, they are on their way to the airport. Oh, naramanan nyo mo lang, digiti kang garumit dita. Good, good. Oo, adano ka dita yan ta, groceries eh. Kasama iji meat section, kangaroo meat. Oh, agluto ka. Hindi dakam di Finland. Iri naman ang may kadete karne ti reindeer. Anyagad nga lang sinan. Dapat gayam di gidi kakas jaket maibilag. Hindi kalman pinasangwan dagam tay venison. Dete na ipalag nga karne ti ugsa. Tapos na ilaok yan ti lauya nga karnit baboy. Apo. Indasar da ijay yan ta paggawan. Kunakat ay ipak niyo eh. Tagat abusan na umanay ka tayo. Exclusive latang kunak. So nga, grabe. Alam mo nyo naramanan di jay awan na. Exclusive di jay ka. Naipalag nga karnit ugsa. Tapos karnit baboy. But anyway, praise the Lord. Di timot main tayo. Praise God. Medyo ready nga mapanawan manen dagiti kakabsat in the next weeks and months. Naiplastar ko DJ groupings. So nga ti Sunday afternoon, thank God adadamen tayo nga excited ken talaga nga makita ti kinaanap consistent da. Ti leader tay DJ Macho Group ket ni engineer ni Dito Dino, J. Ezra ni Brother Fernand. For many years nga member tayo ti church, kadigitoy lang ag-rise up isuna kakabsat given the responsibility to lead. Ngam idiinik ka ti responsibility nas daawak maasahan kakabsat. Urihang common monitoren, linawas nga mapanag Bible study or nosen na digiti ka grupo na nag-fellowship. Iso dati nakaibaga nga pauna yung pastor, di message ni Brad Darrell kunana. Wow. So nga, isot in-share na itatag kakabsat. Ayan. Di leader tayo mo ijay, ano di ba sa grupo? Joshua ni Mang Ryan Kakal. Tapos DJ Davids kakabsat ni Brother Roy. Duadakin ni Mistro Jampol. So, kada Sunday afternoon, ada kanya-kanyang outreach. Di Macho Group, Kokapina. Muy mo ta Kokapina na yan. Purukor ka mula lang bipias not ba? Tapos, dito Davids, iti da Riverside, Kabarwan, Sangil, deta, Pasyukan, dito Ezra, Mountainside, Ijayan, Tatuburan, Duripes, deta Makupit, Kasjay. Tapos, Joshua, Mapandari Bible, work, Sarat. Sarat is a town, nagpintas kakabsat, kaabay Latlawag City, adamay sa nga baptist nga medyo declining ngamin. Ala not to put it down ngam. Nagpintas nga adamay sa pay nga baptist nga talaga nga mangbiyag kakabsat. So nga kunat tayo revival DJ work ijay Sarat. So this coming Sunday afternoon mapandandon di kanya-kanyang outreach. So it's very exciting. Yeah, permi mo tigiti magpadamag mintuin talaga nagkatay kayo ay kakabsat. Grabe talaga. Ya, dakay tumuti sumublat kag bakasyon ket bareng manayunan tay pay ti van kakabsat nagpintas kami talaga nga naka-convoy ti puro van ayan. Ang kapulos mavannog talaga nga mayat ti pa nagvantur-vantur kaya. Well, okay, so anyway, praise God for all that He has done. Itibiyag tayo. Kung nakdikan man, tayo may nangal daw iji balay, ti Hawaii Brethren, kanda do mga lawag Brethren. At kunat, hopefully in the next 5 to 10 years, ag-host tayo tumot ti CSC Hawaii. Amen? Nakamutumot ti umay, di ta nakakabsat. Amen? Well, umay, digiti men tayo. Okay ba yon? Kaya yung ba nga i-host no wa kakabsat? Mangito, gudak ti 30 nga men. Oh, di ba? Kaya yun no wa nga i-host? Ano ba si Abo? 5 to 10 years. So nga, datito Dino, pag-apply ti passport, agdwa tawon, hindi naman lang maka-apply passportan. Narikot, ginagan na kakabsat. Per May,
Iso nga, kayat ko nga makapasyar isunan, tapnon at datatak di passport na nalagan to nga apply di US visa. Ni Lester, adot pasyar nan, so mabalin nan to apply di US visa. Ganda duma pa, iso nga kunat, ni palubos ti Apo dito Japan, kami mo nagpasyar Japan to no March, pasyar ko di kiti pastors tayo, and their families, kan DJ staff, dito staff ko. Iso ti may isang kwak deta ta nakagagagat da eh. Ang kuha mo no kasano nga supapakan ida, iso nga uri digito lang nga bambanan, may experience naman iti blessings, earthly blessings being in the ministry. Kung kamdog pasyar di Japan, palubos iti Apo. Oo. Kat kunat, da kayo perna, nag-apply kayo intay Japan. Kaya't dati umay. Oo, adult men nga mayat umay sumurot Japan. So nga, in the next 5 years, mabalin nandun, agin pa interview US visa, di gito yan na yan. Oo. So nga, napinta sa prospect, ag CSC tayo, ti speakers tayo kat ni Dr. Jack Hiles, Dr. Lee Robertson, di gijay. Amen? Ay natay gayam di gijayan. Okay, awon na di gijay nga taon. As jay, David Gibbs. O, di ba? May tanda ni David Gibbs. Oh, tapos di kita gagayam tayo nga Filipino pastor sa California. Ayan. Yes, those are, God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. So, praise God. Kada kayong kada dita Zoom, dita Maui, daduma pa yung places na imbang nga malam yu amin. At praise God for that. Well, itiday nga malim kakabsat, I'd like to speak to you on something that we should look into. Kasi, umuna, ikit-kitaan tayo, ti Apo. Diba? Uri adot blessings, adot opportunity, adot problema. Saan nga digijay lang tikit-kitan tayo? Ti Apo lang ta, iti dapat nga kitaan tayo. The very reason why many Christians drift away is because haan nga ti Apo't makita dan. Ikiti lata opportunity sa sarita kam kang brother Daryl Itay, amoy deta biyak tahaway ngaming kakabsat, adot opportunity. Agingga nga da tiyempo, agingga nga da pigsam, ag-apply ka na ta trabaho, ta adda pag-applyam. Tapos mayat ti compensation, dollars ko naman. $60 hanggang. 61 di last week. So, nagadot opportunity. No hanggang mo makita ti Apo kakabsat, talaga DJ lang to opportunity. Oray, Domingo yung kaagubra. Awan prayer meeting, awan ministry, at di kwartat makita nga talaga eh. Iso nga nasisita nga no si ka Kristiyano, ni Apo Diyos dapat ti makita, hanga di kwarta lang, hanga di oportunidad lang kakabsat. Talaga nga mayaw-awang ka nga Kristiyano no hamo makita ti Apo. The other hand, dot problema ti biyag na dapat isut makita tayo lang. Dapat ti Apo, because He is greater than our problems. He is bigger than our needs. And He is, for every problem, trouble, or worry, at the solution ni Apo Diyos. Adayo pa nga simbangbay, di kita nga problema. Na panunot na idin, no kasano nga solbaran, dan ilasat na ka, kada kita nga problema. So nga, ni Apo, ti mo na nga kitaan tayo kakapsat. Ngem, may kadwa nga dapat makita tayo, dito mo't legacy tayo. Kasi iti biyag tayo ti rabaw iti daga, temporary malaksid no ni Brother Erwin, kaya't nadagbiag up to 500 years. Aging gantot, dagatik atid dog tabarbas mo, Brother Erwin, no, aging 500 years ti biyag mo, Oo. Pero, di ba, tinagpintas nga kitaan tayo, hanga DJ, maitugot, tawa maitugot mo no matay ka, jay maibatim. So nga kaya't ko di makisarita kada kayo kakapsat, anya iti dapat maibati tayo, nga legacy tayo, kadigiti next generation. Nagsayang, digiti sakripisyo tayo, kan adu nga nagbannugan tayo, nohan tayo maipasa, digito nga banbanag, kadigiti anak uno next generation. So, the title, the message ko itatanga malem is, What Must We Pass On? Anya iti dapat nga ipasa tayo,
Digito iti kitaan nyo nga dapat maipasa yo kadagiti next generation. Given kakabsat, deta finances, no finances, agasan nyo ta opportunity nga inpasa, digiti mun unang tayo, so nga dagay da Hawaii, at innala da kayo, digiti mun unang da kayo. Because you are given an opportunity of vast opportunity of finances. Ngayon, kakabsat, hante may predict no kasanuntot masangwanan. America is still the strongest and powerful country today. But in the next 20-30 years, with the rise of AI and China becoming very fast in their progress in technology, dito amo no baliktadan nantot America ti masangwanan na aldaw. At agaasam ta China ngat ne, ada robot dan. Ada may isa nga syudad ijay. Ngano yung kakanugat, ijay ti pakakitam dagiti most advanced research and technology in the world, not just in China. That talaga, and China is a big country. Plus, if you look at biblical prophecy, ang pagbabalik, pambihira talaga. Amen Ayos. Okay. Ituloy tayo. So, napintas nga number 1, makita tayo ti Apo. Then, ado dagiti makita tayo nga prospect ti masangwanan, looking forward. Ngam, ti may nga dapat makita tayo, di maibati tayo. So nga, legacy, ti pinaka punto na ti mensahe na itatanga manem. So, sayang dagiti adu nga ginangay, noan na maituloy ti next generation. That by the grace of God, dito inrugi ni Pastor John, nagmayat at naisagana na kami nga generation nga mangituloy kadeto inrugi na kakabsat. Diba? Iso nga, pauna yan. Puri nagsakit riknak, idihang kam hanak nakasurot Amerika kakabsat. Ngam adagayam dakdakil nga plano iti Apo. Into ding na nga siyak ti mangituloy kadigijay nga inrugi ti Apo gini Pastor John. So, look at the church today. Parabor amin ti Apo, nga pampanundag anyan nga pribilehyo Apo. Nagpintas nga makita di principle of legacy. Nga ag-take place ken aggunay
the principle of legacy nga aggunay kakabsat. Makita how it works. So nga, sapay ko mata, ma-realize yung ita kakabsat. Nga umuna makita yung ti Apo, ado digiti makita yung prospect ti masangwanan, ngam napimpintas nga makita yung anyamat ti ibati tayo kadagiti next generation. So, let me share with you 5 important things, truths nga kitaan nyo kakabsat nga maibati ti next generation. Dito siguro dwapel at malpas ko ita. Number 1, we must pass on our faith. Eta, deti pamati kakabsat, no faith ko na tayo, Jude chapter 3, Jude verse number 3, kinantay di ko na ti Bible. Okay? Jude 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you, that ye should earnestly contend for the faith, which was once delivered, kita nyo, na ipasa unto the saints. So, ti pamati kakabsat, maipasa gaya. Oo. Dapat digiti anak tayo, handa nga dumakkel nga unbelievers. No di ket dumakkel da nga believers. That is a very important principle we must inculcate to our children. Uray anyat mapasamak iti biyag, basta addada iti usto a pamati. Oo, nga handa mapukaw, mayaw-awan, iti pamati. Ti faith nga tuktukuyan na tahang nga ti faith nga panagtalag kini Apo Diyos. DJ faith nga tuktukuyan na ijay kakabsat, sound doctrine. Doktrina. Ti tao kakabsat, by nature, ada preference tayo. By nature, ada kanya-kanyang taste tayo. Ngam tinapintas, dumakkel digiti anak tayo, nga ada prinsipyo nga sursurutan da. O, kasi prinsipyo ti mamagtalinaed kadakwada nga nasirib. Prinsipyo ti mamagbalin kadakwada nga nasirib ken prinsipyo ti mamagtalinaed kadakwada iti Apo kakabsat. So nga, let's not forget every day, every week, one prinsipyo. Amoy DJ lesson tayo ti family devotion. Those are biblical principles. Kaladete na udi, ti lesson tayo kat servanthood. Do you realize how that mindset can shape their life? Kasi ti ado nga na tao itakat puro blessing lat ti kamkamatan na eh. DJ lesson tayo ti servanthood. Ti mindset nga isurusuro na ijay, you are blessed to be a blessing. Ti isurusuro na DJ servanthood kakabsat. Haan nga detay ragsak nga umaw-awat ti blessing. No di ket tay ragsak nga blessing ka ti sabali a tao. Mamit mo jay need ti church, ti karubam, kabagyam, sut mindset nga isurusuro na deta kakabsat. Isu nga digito'y principles, they are laws of life. Digito'y ti doktrina kakabsat nga nadyosan. Isu iti dapat nga maimula, maiplastar, di panunot ken puso digiti anak tayo. So nga, yung tagtagibasitan digiti lessons tayo ti family devotion. One principle a week ti kaslay kukuha na di jay. Nakaado tayo na, naisuro tayo ti generosity, di ba? Respect o reverence. One principle every week will add wisdom to them. So ulit kakabsat, by nature, ada preference tayo amin, ada kanya-kanyang taste tayo, ti ayan na nga pagdaksan, simple nature tayo kakabsat. Iso nga we always choose what is comfortable. We always choose what makes us happy. Awan day, we choose what is right. We choose what makes God happy. So listen, the best and the most important na dapat maipasa tayo kadigiti anak tayo, iso detoy, we must pass on our faith. Sound doctrine, biblical conviction. Deta na
The conviction kakabsat is a predetermined principle. No predetermined principle ko nam. Sakbay nga sumangbay dagiti sitwasyon na iplastar mo jay panunot mo how you respond to situations. So nga adut tao nga agkamali ti desisyon kasi hana na isaganaan jay panunot na no dumteng ti kastoy anat response ko. So nga kita nyo, idinapang kay tahaway, pinabalunan kayo, di giti conviction ka. Kung nakini genre ide, genre malagip mo. Deti pa nag-asawam kung naking pinabalunak ni genre ti prinsipyo ide. Amen, genre? I hope nga hamuli pa atan, di giti pabanong kaking ka. Because those are biblical convictions. The very reason ko na nga intuding ti Apo nga agasawa kayo kini ano tinaga mo? Everlyn. Ever. Di ba? Forever. Ket gapo ka DJ ministry ijay Hawaii. Once nga binaybayam ta ministry ti Hawaii, manus mo jay essence, jay purpose nga pinagsabat na kay iti Apo nga dua. That's a biblical conviction. So, uray, adut opportunities mo itata dita Hawaii, uray nagadu nga awis, adut kayat mo nga kasla tarigagayan, agsubli ka DJ nga prinsipyo nga inset mo ta panunod mo. Kastat conviction ka kapsat. Kita nyo ni Daniel. Idi sumangput di Babylon, anak ko nana, Daniel purpose in his heart that he will not defile. Hampay nga mangput di gijay temptasyon, inset na di panunot na, no, kastoy ti aramidet ko na. That's what a conviction is. So, i-prepare tayo di giti anak tayo, anuan yan tumot di giti sangwan dagat, makita tayo actually di kita, discern tayo ne. Dito pa ng assess yun, di kita anak yun, amuyot weakness, di kita anak yun. Diba? Amuyo iti kasla nature dan nga, napo, deti ito nga mangiya dayo, deti anak ko. Deti nga panunot na, deti nga tarigagay na, deti nga ugali na. Isuntod pangalan ni Satanas, deti anak ko. So nga, mula am ti prinsipyo isuna, tapnon ti kasta, isut surutan na DJ nga gay ti panagbiag. That's how to prepare children. That's the legacy we need to leave to them. Not riches. Riches without rules and regulations will destroy them. Kita nagbaknang, nagadut may patawid mo ta anak mo, no hamon ay kanti rules kan regulations ta panunot na, dayto baknang timang perdi ti panagbiag na. So we must pass on our faith, sound doctrine, biblical conviction, anapay, love for God's word, not love for the things of the world, but love for God's word. Amuyo deta love, neutral kakabsat. Timang define ti quality ta love, jay object. Awan serbita ayat mo, no lubong ti inayat mo, perjen na ka deta. Ngam no ti inayat mo ket ti Apo ken ti sauna, itag-ay na ka deta, pagbalinan na ka nga nataknen ken nanaga matao. Isu nga, love is neutral. Aming nga tao, adayat na kakabsat. Ngam timang define ti essence detang ayat, depende no anyat inayat mo. So kunana ti Biblia kat, love not the world. Kunana, di ba? The love of money. Ibagbaga na dita, kasi perjen na ka di kita nga ayat kakabsat. No Kristiyano ka, perjen na ka dita. Nangrunagat ni adake nga talaga ti Hawaii. The world is in your hand. Money is just before your doorstep. Talagagat mo nga mapanagubra. Ngam no isut inayat mo dayta nga banag, yadayo na kan ti Apo. Awan tot serbit biyag ken masakbaya mo. Baknang ka agpaiso ngam maagkan. Successful ka ngam failure ka ti imatang ti Apo. So nga, love for God's word, i-develop tayo kakabsat. Pag itugutan yung Biblia, di kita anak yung umay kapilya, urehan da kayat. Kasi ijay to nga maiset kadakwada iti lifestyle. No mapanda agbasa, ipamutabag na ta Biblia, tapno
Urayan na papanan na itugtugot na deto. Numan pa'y kasla simbolo para gankwana. It's a symbol. At tahan namot pala maawatan ti value dito nga libro. But it becomes a symbol. So wherever he goes, it becomes a part of his life. Dito yung Biblia. Aging gana nga maawatan nanton ti value. Tinagunag dito nga Biblia. At isunton ti mismo nga mga dal dito yung Biblia. But don't fail to develop their love for God's Word. Dito kakabsat iti kasapulan. We must pass on our faith to our children. Amen? Oh, that is worth living for. You see? Number 2. Not only that, but we must pass on our fire. We must pass on our fire. Ika na sa iti fire kakabsat. Kinabara. Oh, aming nga tao, nabara. Ngam ti problema, sa balit pagbaraan na. At dadigiti nabara nga makiapa. Kaya, mapakayabam labasit jelugan nang kakabsat ka talaga nga kamatan na kan eh. Makidinanugan eh. Nabara. O, at jelugan na, Nissan nabara. O, agasom deda kakabsat. At damat digiti tao no maipanggap ti kwarta, nabara. Digiti daduma no dagdaga, nabara. Di ba? Makiapa. O makiinaga o ti daga. Anna kayat, uray mesa na ko mga metro ka talaga nga pasangwan na kat badang. Ngam dapat dati nga Kristiyano, nabara ti panagserbi ken kuana. Romans 12:11. Fervent in spirit kunano, not slothful. Oh, adut Kristiyano nga masadsadut itaan. Kasano nga roti kwa panangisurom ti anak mo no masadsadut kamutan. Amen. Not slothful kunana in business. Deta business dita, trabaho ni Apo Diyos, the business of God. The business of winning souls, bringing the gospel, and fulfilling the great commission of Jesus Christ. Kunana, fervent in spirit. Oh, serving the Lord. Amen? So, dito ti dapat nga maipasa tayo kadigiti anak tayo kakabsat. Let us be careful. The best experience our children must remember is experiences in the ministry. Oh. Dito no agdama sarita da kakabsat nga memories da. Detay memories iti experience dati ministry. Nagadot pa istoryak nga memories ko ti experience iti ministry pa nagubing mi kakabsat. Oh, youth camp, di kita. Di ba? Oh, anapay? Youth convention, congress, conference, nagpintas di kitang experiences. Numalagip ko kat pabaraan na ti spiritual life ko kakabsat. Oo. So nga, kita nyo nga ti maipa-experience tayo kadigiti anak tayo, agin best tayo ti experience kadakwada, nga mangpabara iti spiritual life da. Uray nanginat agbakasyon ti Pilipinas, agin best kayo, no isut pa kapabaraan ti spiritual life da. Kasi kakabsat, ang kamakaluto no awan apoy. So, han mo mapagplastar ta anak mo, no han mo mapabara ti spiritual life na kakabsat. Iso nga agin best ka ti mangpabara ken kuana. Digita ti may sanga iplano yun ti schedule yun to next year. Oh. Ibakasyon nyo ida dito ita ipasyar iso da digiti baga ni Preacher Glenn J. Lasam. Ipasyar ta ida di apari. Hopefully, adan to outreach tayo jay, to gigaraw. Umatang tayo, gatangan tayo sa telote jayan. Among tibayan da jelote jay is 400 square meter at 3,000 per square meter. Ano no ka di jay? 1.2 million? Napintas di jay. Tilang kayat ko maabuang katuhan na malayos eh.
Kasi asidig ti karayan ngamin, numalayos, awan serbi na isumot lang na laka. Ngamnuhan na malayos, kat na bintas, it's good to buy a property. Dito mo, natatsak di, baga na itay nga, di kita estudyante tayo, no hanga lawag pagbasaan, dagat tugigaraw, agpaiso nga talaga kakabsa. Dapat at the work tayo tugigaraw, nga isot pa ka itchanelan, dagiti estudyante tayo. Nagpaiso. Nagmayat. Deti CST, ikarigatak nga itugot digiti estudyante kanda duma nga men. Because these experiences isut mang pabara ti spiritual life da kakabsat. Oh, amen? Mayatmat nga dito kapilya, makanggang that preaching, nga mamum no maisurot ka ti kakasta nga mission trip, papabara ka eh. Amuyo kastat strategy at Mormons. Digitay young people da, sakbay nga agubrada, isend that mission field. Isong adult missionary at Mormons. Naganak timang gastos. Oo. Kasi kayat da nga digiti anak da, may agkaroon da ti immersion ti mission field. Tapnon, maiset jay panunot da kakabsat, nga no agubradan ton, isudan tot mangtulong iti missionary work, iti Mormon Church. Digiti anak tayo, dapat kasjay kakabsat. Naala da DJ style eh. Datay ti dapat maging kuka DJ nga method. Do you see that? Oh, ipa-attend yung isuda digiti youth camp tayo dito eh. Ag youth camp tayo ito ng kakabsat next year. Bakasyon dito eh. Ang panagbabasa mo't ngamin ditaya, April. Oh. Deta CSC mayat deta kakabsat. Pag-serban tayo da, so that ag-serve ka digita pa pastor, makita da digiti at adibon ti apo, di ka dumakkel da nga isuntot at dati puso da DJ kakabsat. Without those experiences and exposure, han mo ekspektara na mapabara ti puso dati para ti apo kakabsat. No deta lata is eskwela, no digita lata na inlubungan, sabalintot puso kan panunot dan kakabsat. Isu nga ipa-experience tayo kadakwada, digiti soul winning, Bible study, tapnon isunti agyan di puso da kakabsat, excitement for the ministry. Yeah, now, kasla ko madigiti commitments dito, i-excite you ti puso da, anak ko, from your allowance, iset aside mo. Tapnon, di puso da, among ti may isa kakasit, ganti puso tao ng katakwarta ka. Where your treasure is, there will your heart be also. Isong ako ng anak ko, of your allowance, ag-commit ka di Bible College. Tapnon maayat na ti Bible College. No, agbakasyon to, nasi dagtutrit na nakadigit ti Bible student. Apay, suporta at ti Bible College. Kunaan akakabsat. Oh, bayan nyo takwa, nagbabakasyon na digiti anak yung dadakkel, paturugan tayo dayan ta barracks. Awan aircon na kakabsat, awan pa exhaust fan na. Amen. Tapno no sumrut da kasla Bartolina. Marik na da kakabsat di Bartolina. Hala di jay, digitay angot ti medyas kada mureng kada mano nga bulang hanggan na labaan nga pungan kada unes. Oh, kat kunadan to, mommy, daddy, kunada, I think we need to suggest to pastor to put air condition in the barracks, kunada. Wow. Mayata kakabsat, ikabit tayo ka DJ, solar miyan ta pastor's residence, takita. Digiti ladies kat naka-aircon da, nagsososyal, digiti Bible student tayo, Brother Erwin. Hindi sikat Bible student kat awang, puro bomba, alabay, puro tarong kadagwa, pampira talaga. You see? But those are that's how we develop that fire. Kastat mangsong road kakabsat. No hamo song roadan, deta puso ta anak mo nga para ti apo, hamo ekspektaren nga surutan na ti apo kakabsat. Song roadan. Oh, isong ibagbagat ka na kayo digito nga ideas. No kasano nga song roadan tayo digiti anak tayo. Tapnon ti bara ti puso da para ti apo kan ti ministry kakabsat.
Challenge them to make commitment for the Bible College. Challenge them to make commitment for the campsite. Oh, barbarang mabayadan tayo ton August 1 kakabsat. Isot nagsasaritaan mi, kadigidjay, akin bagi di aglako. You see? Nagdakkel nga prospect dito. Di ka do agawid kay to, excited di anak mo, I made commitment for this campsite, ya, kung kunana. Di ba? Oh, kaasam deta kakabsat. So nga, hanyo ko naan nga kasla, sayang digiti effort, investment ka digiti anak tayo deta kakabsat. Panang sungrud tayo kadakwada. Let's build the fire in their heart for God and for the ministry. Amen kakabsat? Ala, uri di tatay pelang agpatinggat ta. Gusto deta pelang kakabsat. Mayat detan. Faith and fire. Amen? Praise God. So kararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami, kada ito'y principle nga intud mo apo kada kami itata. Ito'y faith. Amin kami, ada preference mi di panagbiag, ada taste mi apo. Ngam dapat, ada surutan mi nga law, principle, sistema, kan order ti panagbiag. DJ sistema ti Christian life apo. Iso nga deto'y, isuro mi kadigiti anak mi, ta isuntong mo ti surutan da nga sistema ti panagbiag. Ito'y fire apo, masapo na song rudan mi. Digiti anak mi apo, tapnon ma-develop ti puso da para ti ministry. Napintas nga da digiti extracurricular activities, napintas nga adu ti opportunities apo. Ngem hammi kayat nga digiti ti mangyadayo, kadakwada iti trabaho. Mga Lord, help us to be wise in our parenting, that we could leave a good legacy to our children. In Jesus' name, amen and amen. And thank you, Pastor Prudy. Ito'y naglawag ken nagdakkel nga adal iti biag nga imbatim ken insurum kada kami manipod iti sao iti apo. Iti rebeng nga ibati tayo, itawid tayo kaabsat. Iti anak tayo ken kadagiti sumarsaruno nga generation. Amen. Nang runa ket tumadakkel ken bumabalasang digiti anak tayo kaabsat. Thank you, Pastor Prudy. Ken tingaro ng kabsat, timesa nga banag nga rebeng mo't nga makita digita anak tayo kabsat, nga mabalin tayo nga ibati mo't kadakwada kabsat. Dito'y faithfulness da in the area of giving. Amen? So it's time now to give our tithes and offering. Amen. Are you excited kabsat to give? Amen? Amen. Tumagdal tayo kabsat, hindi di pa nagkararag. Let us pray. Bendito nga Diyos, apumi, kinamami nga nilangitan, iday-dayo da kaapo, iti-deti nga oras, king kanito. Thank you so much, Lord. Great things you have done in HBBC, Apo. Mangrugi, Apo, itinaangay nga CSC, panakaselebrar, Apo, iti anniversary, iti Mother Church. Kinuray pa, Apo, kadagiti testimonyo, dagiti kakabsat nga nagawid, Apo. Nga nangtid kada kami, Apo, mo, the excitement, ken panakabara apo ti pamati mi apo nagpintas digiti banag nga naaramidam apo kadakwada ken kadigiti blessing experience apo Dios nga inda napadas ken nakita. But thank you so much Lord, what a blessing nga manggigan mi apo dagitoy. Ken kang namot apo, thank you so much kadigiti adipen mo apo Dios ngay naramat mo mangrugiti Sunday school kaditi message apo ni Manong Daryl about comfort zone. What a challenge for us, oh God. Nga nabayag kami mga Kristiyano, when no apagbit man nga Kristiyano, Apo, masapul nga we should be get out of our comfort zone, o Apo. Tapos ti kasta, Apo, makita mi, Apo, iti panangaramat mo, Apo, iti bibiyag, iti tumunggal may sa kada kami. And also, thank you, Lord, for the challenge and encouragement, nga in-share, Apo, iti Pastor mi, ket punulaon na iwapo. Tulungan na kami nga dagiti nga duwapo nga banag ket makita ken may pasa mi apo Dios nang rona kadagiti anak mi ken kadagiti sumarsaruno apo nga generation. Faith and fire wapo. Thank you Lord kadagiti anak ken patalek mo kada kami and give us the wisdom O Lord tapno di kasta apo ket nananay nga
maiturong mi Apo ida, iti dana, iti panagbiag, na kahit mo Apo, nga pagbalinanda Apo. At this moment, Lord, thank you for the blessings you have given to us, and as stewards of your blessing, at to you Apo, iyag mi, kenited mi, Dikiti tithes in offering mi Apo nga napuan idayat ken panagtulnog. Bendisyon ang mananapo deti nga bukal na may tuket ken may ited ken kaapo aramatem nga para ti pakadaydayawa Apo. Thank you Lord and bless the gift and the giver. Tutulan kam nga iwanan o rebay tinabadbating oras. In Jesus name we pray. Amen. Amen. To God be the glory. Great things He had done. Amen. Praise the Lord. Nakita tayo, dagiti blessing iti Apo ti HBBC Ministry, iti naglabas nga al daw kaabsat. Let's sing that wonderful hymn, Count Your Blessing. Count Your Blessing. All together sing. When upon life you are tempestuous, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Second verse. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort, give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Let's continue to count the blessing of God in our life. Amen. Pastor Pruby, once again, please close us in prayer.
Wan, beta, tinapintas nga kanta, aya kakabsat. Wan nga, habang bilbilang ta blessing mo agad, naglagi po mo ti Apo Diyos, amen? Okay, Lord, thank you so much. The message ni Brother Darrell, and share na, kat mai-connect, alaka talaga nga hami kayat nga mamisan, dagiti anak mi, dagiti opportunities. Han nga nalaka, iti agbiag nga kas Kristiyano because it challenges our comfort zones. Ngem, narigat kag paiso iti rumor ti comfort zone, ngam narigrigat nohan kami nga ag-move out. So nga help us to rise up and iti lesson mi ita ti legacy kadagiti anak. Dakkel apo nga nang lawlawag ti panunot mi. Tapnon ti panagtrabaho, tinaldaw-aldaw, panagsapol, at adda iti mindset nga isut mang control, mang balanse, ken mang equalize dagiti rikrik nami Apo Dios. At bendisyonam dagiti kakabsat. I know bariknak ti dagsen ti puso da para kadagiti anak da Apo. Iso nga tulungam ida, amukahan na naladaw iti amin nga mai-guide mi digiti ubing mi. So nga Apo, pangaasim la kadi, mapadakkel mi ida, maiturong mi ida, no dadaman dagiti medyo agtiwaweg, nag-wave, kuapo, nag-drift. Sapay ta, Apo, agtignay ka ti puso, Apo, digiti ubing. Tapnon may straight mi nga maiturong idagan ka, Apo Diyos. Dismiss us with your blessings. In Christ's name we pray. Amen and amen. God bless. And thank you, Pastor Provi. We are now dismissed. At kikita dito mo Wednesday, Palubos City Apo. Amen.